binaka ngona na irongo man na besana en singa binaka ni indai raka bisaumi sanga ni wo sartalanga en mon libo-libongo one o sema te ko makina na matake ni kua ndarua sama betala no uti talanga kina ni ronga talanga sona kena betala noa Mr. Wise Kativerata ndani biba tawuli din raka bisaumi na nanda bonua Fiji National Rugby League ya bekem dina bewekani tranga tahu ni bulu binang na kango Nimbula mramatau wale na nomuni kalibyo tu may dono witabi no nomuni station nak na wali besar nomuni station ni na kango e kedan daw ni bingara binga ya kango na ya bikem ni na ando wala tiko may single binang ni ko tawo kila ni sana mata tawo bikem ni daro sando vital no oti kena itigi bo oti ange usarida to kongo usa sar wali tungain na nomuni sala ito mana taltiko na nomuni itabi wakantau ni be wakantau liti ni semat kendar mandani kena iyo ne ngono mo itor ken itu baka head coach ni Fiji ba tenge batal ngamay na national development okay kema bala nungu itabi me mo rede na ngoni sala da metare like na rugby league bichi okay baka baka madal tagi chigo baka libu na boni station ni nungu angai me batini o chigo ngamay Australia nungu daga angai ko ngai ke baka bichi nungu na gitu na dia sul ka limu de sul ko nungu ngana mangito Ombuka lunga tenindo birnango ne keda nungu ngoni gitu baka rote kita lebih na daga bana bunanga ni gitu o daga men Australian Institute of Sports o daga men V club ke recruiting development o sala ka brochu na daga ngoni birnungu ngemi bichi me bakani lebu sarang ngone baka rong sarang gitu cumi balangi sarang guys sarang so sarang landas talina rugby ni cuma mai angai ngamai nungu gitu ngamai mai sarang gitu bichi muni kustabir Wakalunga tigir sa na kontra ko asuli ngami kin baka ngani aba kalunga tigir na kalu na talent jimi dondo ngami den den dio talimbulo bino sota la tamatar murmai nangu ngia mai bicho unge mere ni wore sarangani ndona kasi zaka mo lega tu na develop nangu to tanra chu mai me bata kirtu na rugby ni ke baka undu baka madal ta chu boli ke baka kartu jingi te kartu na le tol sanga bul na squad e bo tal tumbe ka le undol men jingi ko ran gitu menisila njo Australia brani sebe no buno na buno e ve li chigeni kin na Fiji rugby league ni chimni samo ni ngoni jingi tegini mango lele mo ngoni tonga lele yo ko kito mi bakan dur academy kini bichi merani ndewan ndio nimbula vir na ngoni ki merangen minga yamba ki 2027 28 misara libu talanga ngoni bichar chu Australia naka matatabi na kena ya bekem ni na bewekani reda manda maleter na nonda isoso ni bingon binakani matak na bonua esa na rawani no bokei merna ngoli kina baga talendi ningi to rakabi ya konga na trangata wakila ni usa sarabi kem ni taltinga na bekor ni boli ni sabo sakena abakatal na kina berna turbo na bendela ni soso baga turanga na nonda bonua be bonua so ni sa lesuba mai trangata iya rabi bonua kito kina osama danu kito ngai bunolio kita butuh ki senganga ndreketi bua ndor buna sa mingula da bitu bombala bundon ngona bala usar mbelate ni libungan ngona tarenga ortunga lambasa sabu-sabu se tebiun ana buku ni rugby ni baka se netball se kitu talbe kan rugby league ate win reketi o tinga sa minda dengu talen kitu le subetal mbelate ni libuna talen juma le kitin ge ba ortunga kan tu mimbu air ngoni bulun bua college itu sama yang gitu sih kena competition. Nak karena yang bagi orang tu mingit. Jadi sangge mani lifestyle mingit tu tali biru tu. Kita visi kena biu kor. Ya osar. Lemu nubuno kita ngekina bata kutu juga na buno nemu ibu. Ya saya osar ngalo. Endo nutu kunia lebih. Kila lebih weekend dah untuk tu bagai lebih weekend na turang apa setunga na social media mbek na talibu ni wari baka samda chona kaitu kun berni obos iko baka samda man iko sande ndio chini bulu bindona tamat si obos sartunga and then no obos sartunga ya itu kun bagai if you got nothing good to say about anyone male ngaku dambe nga baka samta iko mundil badal ka ke te bunga bikin na bunu ai mai to itu kun yalo saranga ngo wari tel nulo sutun saranga go gondun balete so bir rumbulo saranga mi baka mati tel nga baka sakko dibitel rumbulo se wari nga ndir mon ngemi ngun salif na ya woni bunu ya sara yo Gendol ka urede bagai libu na vi kor kitung ngai kinan libu ni ngoni buli saro buli mana cin kalima cin kona drop out ko baga madal ta cibo libu me zaka indona ngoni sala menda bichiru cinga kine korni buli e ciko na talenji yo na lenga e ciko ni sarama ciko ngana kor bikito bango na rugby league batine utalo mo dan ngoni kitung ngai kine gitu na dio singa bul kalima sul kono na baso baleng ore sarang yo birna ngoni ko be baka ko tigi ciki sa ciki virtali jemer ciki menda kurbuli mete merendo buli ciki na ka baka balang wil bola baka balang na dam batana ka kele ko me vira kera ngoni dogito e boli ciki be baka balang o coach rong ai kai balang ka gitu baka malal ta ciki na bi kor na ngoli lenga ngai ne woli ngani lenga yiro ngoni buli ame sanga indon ngoni sal mer ciki ko buli ya na huno kito boski ni bir kito ngame bi kor ni buli bi kor kito ngere
ni kake nga ichiku bir na ngoni ni kito bogara chiku mai chiku saranga bir na ngoni re chiku na kor kito sange sanga ndo ngoni sala merange meli du ose bogali bule bu sare tu ngana ndrende meto era ore kila ro chiku ronga ira era ngai chiku bulu tu range mera ira mera nga ira mali ondo ose bogali bu ngundu li boso ne bi kor bulle mali ono rosa bul kalim tunji bango ko kaku ne lo modo takana kame mbulete no mumbul kania se bogai sulukine se ngunu sa tu kuna sartu kami baga mata tu wana kana kalau weekend ken balo ken tanga bati ken dan landa cik anu baga mbuti enda ngai cik bolo ndore ngani baga mbuti ka kito mata drive tigiri cikin no wana cikin bolo tam merle sungai vale mer baga mbuti ronga bati ira baga ira ni rauna mbulo ke baga ira ngapa ka sama tengana mbulo ngaci wir Matata bina ngana kena ya bekem ni nando bote tingu maini singa bina kena indai lebu ngauna sa soli rautu weekend daru na talendi daru sa rei dan daru sa taka kita rungi ngule dapat tale to kana sana ya sana saranga ya ko esa nikila nambulu lebu saranga ko esa lumikin ko saranga ya betul ken saranga la rochku na ngai ngon sa tawo kina bango ken saranga saranga buno da tawo kina senga senga ko kitu boga madala cikina na kamale kina ni tu kitu siro somu saranga kitu siro ni mbua kitu re mekina le lima ngoni mai mbua do main rekit no tolviro Roberto ngone sa chiku saranga bakana kor kito mulaka tenga me Roberto dona opportunity mer game go sartu terni cingo bena gym ni Fiji Rugby League me baka roach wir ngone kono soto botiki tong kito sanga cingo ngone sala me baka libu teki mo ir ngone sar chiku kor balati mer kilair ni chiku telenga indona ngone gitu ngone saling gitu to batanga na rugby na netball na soka chiku telenga indona gitu na rugby chin ko tolir ni sola telenga wir na change mo dut talote wale ke sarro bi semi wale mi mengito wabo ki sartu ngamo ne vindam Ora isar ngani non tan rako min dono ngone men di bene narel. Ngai adu ko kemen balle na rotal ngabe non dono ngone tu abo gitu. Ko non de tebi ngake min itu tu ba ko mi kim ngai sumbe ni kim bito ko ni men limale ka kino rombol ke sama le ka roir na ciku men kor. San ngami male ka bogal libu sar na ciku na kor turango sube na je no sur balle tinira ngani ciku men kor na dono singa. Erna pas mena buler na ngai mi weekend tu no ciku. Majority weekend na ciku ke beti kim ni turam ram ta nyati ko ngamen kor. Jelas. Ya ngamen te burung ngamen kor men tari rasa ngana bulan ni seram berne me ke me malaka choro men rombulan ni seram berme ade bena kortura na wale besar mata tapi nagana kena ya bekem ni nando boti wai Mr. Wise ke TV rata bekem ni nanti kita atuk mana video FM dan we baga tabuli din rakbi somi en nando banu wai ya ko ngono kila ni tingo mera serta ni sa setup to son academy ya na kena sa rambai lewian iyo ke sa rambai lewian kita tibu tatar rembua kita sa tuan me china sere ke ni bulu ko kita ne lestali kita na tari remena chin ka ba chin ka lima chin ka ono chin ka wi chin ka walu kita na sasang albango na kauban kani bagarte ke mai ramandanga na ngono kita bibu gani kina radina ra high school handa 19 ele otanga ni winter na no competition ngoni buli na kamala kino kitu we ore ni chiminga sa wini chinga me sana wini chinga to do ore kino mutu baka to na rugby dins sa kibes nga arkes ke ore nga na tambua si ore nga kurbuli liu gitu e wasa maleka saranga na kake nga kitu ngemire talaga ni ndendre baka libu ni tu may baka meti ko bumba teli no kurbuli bang ko sa ore ni rang gitu kinir na bagi chin kalima chin ko no chin gabit bir kurbuli bir sa taranga libu saranga sa ore saranga gitu lig kaya kitu na watalikin we kitong gereta lang gitu ko kitong gesa ngam kitong may batin ni ngandre bisar nga bagali may biso may mindset ni bagi chin kalima chin ka ono chin ka ba kaya baka sararo ni kitong mo ide asa nga may raro na kena tumberi da kaya may chin ka bitu ena raro asar bagali bunon rangay balang erna muro chin na kasa baka buli ni bichi balat may balang chin ka ol na chin ka bitu na chim ngonongo gay 2027 28 sa chin ka dio chin ka walu chin ka dio ni sana duru making na Perth duru talanga making na chim ni Papua New Guinea kaya mbala sana lebu sar na opportunity vir na ngoni tungo ibichi ko kito te buki nera mbala te mereni te kito sambudi na roeni nambula ni boko rongo bata nambula ni maku tu na tirin toto bata ngani buli chu ke maku chu na buli so ni boko rongo chu na pas toto bata malaga sarana gitu ore ni ken duindi mata to bina kena ya bikem ni ndo boti ko mani singa bina keni ko tingo maro sarta langa ni sarvidar sa ni kontra ki tronata Silk Tails iyo lebu bikito na academy sa ke der to le rio ngi chu na chimni Silk Tail der to le ono se vitur to chu mi balang ko ngi chu na juniors rangai mai ngon sa ke mai kino gitar mai join television tales ya na program ni bana emba ko mai tunu chu nungu liu mai nungu ang mai bosu bikim ni bana emba ki yongo sabi bu ke saranga mena na ral na plan go chini na emba ki he ngai chinga mai ni tu ngani bana emba ki yo ne na ral sangel li muriu sa mai tunu tan gorto chini chini emba ki ke mamba na program go metek bu mi virtu no chini ka ba ngai da ke mbata ni chini ka ba ngai ono na emba ki mingo sa ros bul ke baka sar ni chigo nongone emba ki chini ka ba chini kalima chigo bina system mai buli de ronga na basic saranga na basic non mbulo ko botiko odeo ko what nada bono na purpose ni non mbulo burubur le weekend mbulo to ronga ore kila to ronga ko nada bono na purpose ko dinasar mbulo tu terma dale mbulo tu ni mbulo si mbulo wada sarto
Daka-daka nga. Iyo, nakadanga sangay bali. So ores ra nakadaka. Bali ko sangay tungo na bola mata sa ni ko toka. Sa ko nga na madalkin. Yo rin na nakadaka kachu. Hindi na sir. Kaya kung tungo bali bu ke bakay gorin no bosta kan kamala ko malaga lingu turong ay. Wir na tutu begitu daga chin ko kito ni chin amba virtu na chin kali mangay ba na amba mi ko sa chin kali. Me taray malaga ro nga na matani ro na amba ki mate marin malaga mandanga no bulo. Me baka na moto ni Fiji bati faith family food. Me liu chinga na kalo. Tarap na matubal nang gito ni mga sarili kang bati ni Vito na singay ko chiko may bal. Kaya baka sa ater ni garabina baka malaga bati ta orin ng onin dubo ko rongo bina orin ni baka rongo vita mo bibu ka na sa werte view ka bibu ka na masya bal. Mengu mero baka la wikito. Hindi na sir. Ena orin nga ni ro nakakito sa nga bati ni rongo sa ngoni vikito rongo may bal. Matatabi na nga na kaya ya bikim ni na biwi ka ni ngona kaya na itarisar nga baka yang baka yalo baka sama kaya na bika todo ko. Ni merni nang gailay landian na kinamuturara merni nang gailay sarabito ka langit itu kina nanumundala ni soso waturang endo na tikin ng bimbisar teke bunga mo ibali ni ngaw na layrongo kina layrongo listali kina avali ya bikim ni na ndobuti mo toko ba tina kena ya kila turang tao ni daba na ni rai na ni ngole na bibonua sotal na bibonua so nanumuti ko seo ni sa surit ito ko kina mo ni nangole ani kena ba rambay libutaki na ngito ko na rakabisomi. Ya gitu kay mbua wa kaya may buno lew gitu toki bolo. Virtual turang matagal. Lew saranga na talent di chico lew na ngone rangan reban jini tu na bibuki. Hindi na sir. Iyo kay gitu kalau ngata lew ndo tu lew ni gitu mata wores na sponsor ni development. Wores na ngona ngay katu ko malaki ni bi mas ni tu chebe ni o quello mas ni turang na itanyo ko dingo mena kere mer ni buke na develop kere ni chiki meni lawan ni Fiji bat sela me bangata kini balate mer ni kitutos balate ngo ngana ngoni sala renda taraki ni ngon rabakara ramata ki mer kilair ni raka vichin ko tulu rosar na kena na no mulande daki ke baka chikin jeni bigona tali ni ke chikin tali bigona boga rongo bata kena makutu oiko bata ki semi balmenga mai nebindamu nga Australia Canberra Raiders Orital nyo ko may join tengo ko na tambanan ko mo may gito roba na chimni tele develop na 20 kaya sangay tele daki sangay o sangango sangay sangasar nandro ya kito wara kito kisa ching ngabi ko na kamal ya kito saningir bateli mo ngano na ni tu ngami ba kayo rosul kaya na bagir nga nilalang ni kim gitu ba tamay ngon ya irlevir sa riti ba chingo na rugby league ni naral ba tutubat kito vital mo South Senior to kira ni wagara ni ronongon mesa diti ba ngon chin ka ono chin kalima may kena chin kadi oros nga bul. Yung raro ni chikotal na bulldog serto sa may link batan siltel da baka mo malaka tigir to siltel o Petro pati Steve Driscoll ni dotal pato ya. Lebu nango ne ko nonu meu ni na makadam bote ruo tulu na ba kina pa na minggo o kere biro Petro Steve Driscoll mero baka to bolikin. Bati meron reda mi bala ngina kaut kunci nangon ngo nangu irawa ni ke tulu na ba minggo sa nangay malek. Yo la nangon ngo sa chikuru bana bagoro na kila malek nga mesangay ni balati ni bango iko tau mu baka madal te karakter man te ke baka chikuru nangon mi bali ko sol chinga biro 10 cent. Non spending money si 50 cent non spending money super se no sur non mo ibuli. O kitu na rugby league ni 2 cent ni ba sa sen chicken na ba sa mul kalim nundul. Mengay. Iyo ke baka sawari marro ko na 10 cent ni ke nungu marro baka dabo ko nundul mi Australia. Ya saranga na buno menda bosini kin bati me kuni ma don dona lenga baka ngu me beti kitali kin no ke ba mi ngona club ko nga wo tur me ni ngoni ngo ya miki nge mi wara mi kuni mi lulu ngana ni robi kila yo bati kirna ngon rchi mi sana ben ngu bikila sa chi ko rom. Ko ani lebu no tumbu boso mi baka kabi undo tuni se ya wa iko redaro ngali no libi mo buni ken mai lulu ngo mbolate no libi mo sana nga sawari baka te ko nje libi na kanji ni don mi baka te mbolate ni ko e sol chi ko nga ba $1 mi baka da virtual to ko no sori sando don mi chuge bale na on na limo na koloko ko si mi baka da virtual to no sori ko non matatabi na iya patat sartu nga iya hindi na matatabi na kena ya bekem ni na ndo ti umay kaya kay sa ganito doko na bekay ngan rebi wa natutulungan no ngoli natutol tal no na sukumay do ni sartu nga ya bekem ni na bekay ni ndo ti umay na singa binagani ko redati ko ni ndo na bagana no baga sama taka to na numunya ngoli ay libuk dolo ibang taka to na bati ni barabia na numundong gito wasan ko isa son na itatao ni reda iyo na libuk gito kararamate gito na kor parto ke kere na ebuso na sini ke kitur ni bibu ke no to chimini rugby union merto no sot kito mani sirso kito ba bulu na skills na block play na kitchen pass mana kono ka lenga chugo li weekend na basic stuff sara kono ka na fundamental sara ngani gito na kitchen pass gondo tu ba madalo wali kila mala ko matangali wesele serve kirundu bitalo wali do tu lo wasya ko ni ke ka lenga no kitchen pass wata no running line lenga no decision making yo kito kasra kito ko tikina malaga ni tu asel sarva ki na turang atala no mibich ang ibang madalo biruto no buku ni defense
Ya sarang ana bibu gele begitu daga bana bi korkor. Kita ore wadanga di buke kitu ana begitu bibu karara mati na rugby ker ker merutu na made chimini kora kor gitu rugby kita na bibu gambati tutu bata mala saranga. Na basic saranga ni gitu. Na catch and pass running line na tackle technique. Na kena duin akitu tor ba na polo. Orto ya continue chinga. Bonga kenge lutu na polo se line out se dona penalty. Ka kele tutu bata mala saranga. Me kun me wose ki andana adani gitu. Kenda me daga bata balte merin tu meringa ki non rombulo nongon. Ndona ka tau mutulo bagondo do bibu ndona ka na talent tu bichi. Me viso nga non raide naka. Ya tunda me viso sana no mindset me dengu na tamba talibun. Ke baka ayu kondo ngoni boko rongo chingo mo na station ngoni ngori seri chingo buli. Ke go malka tenu muta tanra mungite balangi ruanga naka mo da ka besaranga bako male ko. Me ko me makutu ngana tereni boko rongo. Na ken bo sange ko no ngunu wai boko lebu mo de chingo wolo ko mo de banga lundu tu boko le mo de chingo walu. Andra ni mo manitul na ba mas odi. Bete le weekend tu tereni malaka sarunga me ado mo ibala me andra tali chiko ko ya. Andra tali chiko taliboni chiko mo de chingo chini kan do chini ko. E vida la chibata na kaya ngandre chiko me ado kina bata non andra kini bulo ndu tu boko le ke baka ko spend 2 hours in a day or social media or stroll chiko. Asa chini ka bana ya uo. Dona mado bolu simi sarunga iko na kasaranga iko o boga relitu. Yo ke baka ko spend te ko ndone ya uo monga pas lingo sio didi. O sana malaka sarti ka baka libo na kasaranga iko mbudini chiko sa te chiko bunelum te chiko ngema ndona mado sa chini ka bana ya uo banga te iko. Pina kasaranga iko tatandra te chiko. Me oringe yado baka dabi ene yado mo imbalda daw. Na kasaranga iko tatandra te chiko sa daka te chiko no otosikinara. Sar. Matatu pinang kena bikem ni nando boti kumain nando daru iwas dingaw na irong mana ve sana robital noti ko boti kemista oiskati verata. Bikem ni nando boti kumai rakabi gon rakabi saumi wakam bimbir na kena andan bi baka tabuli dia nando bono. Kila ni ndo talaga na sot-sotan na bulonggo na makitu kena. Ina bulonggo ko niya ko itu wa abu kimakin bi korkor bi korlibuli bi club talaga na Vodafone Cup. Kito red mekin kito ndre mekin me rosong bulongoni. Sono ngoni miasa bakara ngoni buno lib arto ngoni me bola arto ngai chumai tumberi batike mana chini kaba kina chini kawalu ira kedo ngoro tumberi batike me arto ngai chumai na chini kaba chini kali mer ngai kamba daga chumai sar kilai rangona tatan richiku ke baka ko be me ngite bina chimini bichi na 18 se me duru sar bina NRL se duru sar bina Fiji mbati men do chinga me bagon do ni na kini kango na kini kana fom tengo i meta o imbale chirna ngoni ramuri mai. So na sot ko na sot bot kitong anda 18 artuna ko tamina chimni tangani chim talanga elio da waring ngol lebir nelio na kelio talanga sa chingon rotu rise rookie ngara biru chiko o coach Rambel o ko sa ngara biru chuna elio irto se tegbume na mado tul sake artuna rise rookie ngai chinga na chimili na resident squad na rise rookie talanga na sot bot kina chimni tong toto menangite na ko solo ko bani sing berni gito West Tigers bot ki silktel sa nangitelio na chimni bichi elio sa ngai chimni bichi tangani anda 18 sangai ngit saro na chimni silktel na kabina kino go na tubu besa ka chumi go ngai ka chumi ngito go sarang gaisar singa men nga klamay balang mer mai sarsar ore wala ngani sara bir silktel sa sara bir sarang ngono sa soli sarang bir na chance ili undung ngai ngami bango mi ko ko ndo chi se ko ko ru go sa soli sarang ba ndo ba tata vir ngoni go mer ba rotte ki nga mer ba malak na ka kile go itau en le sunga vir ngano bete i ko ndo ro retere ko ko ndo boskin ba libu nangon me ngai me sa chi ko malaka sarang mo ko nga batiko no jingi evitale sar ke tu no tango tu no ngasi bulingo se tu no kendar ore at the end of the day ngone ngana ngito ngone ngana tir ko sarang batiki ko mi chi ko bunya lo ma e malaka te kanje na kango mate malaka te kontrak matatu pinang kena ya bikem ni nando boti kumain single bo binagani ko saboto weekend rutin kiruan miniti me tini kanduan na kaloko klani bungesar na bika na ngre boturang tao me na bamatata kara serikiti kuna lo bendaru na ngongo tao klani bungetal na bika en don mer na kila baka bimbi baka talendi baka rakabi erna belande bana rakabi saumi me kani uti utinga don na numni tikino ni beba matata en don mer na kila na ngangandri tikumengo. Yani sere kina buli o mere de ngoni Coca-Cola Games no boso mandana Coca-Cola Games jeni ni na tomo kendero no boso ni Coca-Cola Games ni uchu bola ngor libo no mai terni tungal bot pak on dore de na ro na no mi chingo bichi ni bula ngani Coca-Cola Games was na bot pak was na rara yo chingaya lala tal tunarar kila bikem ni na tatandra tunangitu kenda mendare do kenda na outcome ni Coca-Cola Games na outcome ni rugby outcome ni rugby league ni netball Yolanda sarana ngoni weekend to idi no Olympics me di bati Usain Bolt. Si sember me denu rede no gumbul. Yung gaire na kaso le auto na rugby ni sember me na rugby ni sa soli contract te valang. Lew.
Ngo sa rugby league na netball. Yo nunggu renga bikim ni nango ni muni jingi dum. Jingi tena ka iko kilar ni malaki no mumbula na bitam bamba kisanga me. Wala tong dutu na bagale bo kamal malaka tegi non ruko Albert Inder polo Istanbul torto le chini ka ruo korto jingi mengito rugby league. Ya sar na buni Apollo to te ya nango na kena buana ndo vir na damitu. O ira mera jingi ko na malaka kino no mbula batikir no libian. Ena mai tau dutu asia bagale no bunongai kina kani rugby league na rugby league biso te bagale libu na tamat. Via usana lenga bega no dona ka usale wa bugi biruto no libian guna nungu bird steve ker to bulo mi balai. Elim no libian go sali kina balat dona no sengain. Merto vital no gini merto ni birna makumbu merto ni bango no mdu ta ngenga mi kina rugby league sama ya kinu. Kemembal no mota bo sengai no bukuni no jingi. Kemembal san jingi ten dona ka jingi matua. Focus kina balatan outcome ni no jingi ena ngenga me no buoni no mudakata. Kaya bakai ko sa rele ko bakai ko klai ko ni matang gitu. Rugby ni se rugby league se super rugby ko ikim ni nele o tangan betul ko kaya ko bakal lunga tekin tangan nele. Na nongu advice nga se nongu baka salu ikim ni jingi matua. Rather than outcome ni kai ko no jingi ti. Kaya bakai ko klai ni no malaki no mbulo bat no matu bali. Zaka tegi ko kin. Balatan kalau sa baka rote ke tu bukon do kaki. Me baka ngo sa wasa no sa tali bukon dua. Tukun mandanga wango ko na sami rose ko bulko tul. Sano gue kata ko coba deseng kamil bio di sa baga do bio kan bala kake satu robiku kala lebi ko ngamil mboka to kan bala kake sa sol roko biku ko telo lo matartar iko no mi tebe ngai ko baga lingo mi ko tuni baga doni biku sa mal kate go chisu au na kalakin ena buana ngai so mi ngama naka rai mo na rai sar baga malawe na bingo na binaka samber mai na boleh besar Mr. Wise kativerata dari baga tabli ni raka bisa menando no Fiji National Rugby League ka kuning ole dabaya bekim ni nando bo tingo mai ronga tanai baga sala sampai tu kan ya rai en ridi malabo malatai ko ngona kalunga takina kabang bimbi tarumato na beka enomo kuni ne ngole daba betale binaka ese okiloi ko ni senga ni ang biko ya bekem ni ndo boti mai tron tabna boleh besar namni ngona bina datal na ngona ngi sureti satu no bagano ni rawa muni nange mebe ya